آژانسا رویترز جه سر زاره هن چافکانیان راگهاند که حکومت سوریه لدجی هولدان روسیه جبو لدارخستنا کمبونه که به سروک ترکیه رجب طیب اردوغان را پشتی زیرتری 10 سالان جه دجمناتیا دناورا حکومت هر دو ولاتان دا لدو چافکانیان ترکیه دناو دجی بر پرسکی راده بلند گوت نراسته و هولدان لگل دمشق بردوامن جبو رونی کرنا و مجاره نها پاریزر عبدالله امام جه المانیایی بریا سکایپ بمرایه دم باش ما مستا عبدالله تو دبیجی دمشق دکاره پیش نیازه که روسیا وها رد بکه و نخوازه نزیکی انقره ببه؟ دم باش که صالح پیش نیازه که روسی دوی دمیده يعني بالنسبة حكومة أنقرة تبروبلمي وين نينا بس بالنسبة حكومة سوريا قالك بروبلمي ما زند البيشي هنا بروبلمي إنكو بيواندية وان حتى بدستور سوريا هيا بياسايا سوريا هيا يعني بالنسبة حكومة سوريا بالنسبة رجيم أسد نبوها ثانية كو تكاليا سورشتي فجرين الجل دولة تركيا ونزانن تاريخ ديروكا نزیک تا ام بیجن گلکی دور گلک جاران پیوندی باش دبون پاش داد چون نابین هر دولایان دا ل تشتک پروبلمن يعني ام بیجن اردی بین هر دولایان دا تنبو پروبلمن سیاسی بون يعني ده سال هفته و نه حشته حتی حشته و یک دو هنک پروبلم سیاسی هبون هر لایکی پشتگیریا اپوزیسیون لهندر دولت دن دکر ل اف دهات نچاره سرکرن پروبلمك مزنجي باري هبو سال 1939 دهات چاره سرکران بیاسای ناف دولتی وقتی که رفراندوم لواء اسکندرونا بترکیا دبیجن هاتای رفراندوم بکار هات و لگور یاسای ناف دولتی هات حسباندن بشک عرض ترکیا يعني نما يدي سوريا حاجتها وياساي هي كو بدور كبه هندك كاس دخوازن يعني وقت به شروعات كان كو تركيا وكو بيواندية خوا بمصريرا فادغاريني وكو كان بسوريا راجي فادغاريني تو مشكلة تنانا بمصريرا ناكوكيان سياسينا يعني زوتين شارع سركرن بسوريا را مشكلة كودايا مشكلة تركيا عرض سوريا بنزفت كريا السيطرة لسر عرض كريا افجي اعتبار به احتلال يعني ده عرفت ناف دولتي دا دا غير كلنا كجاليه ام بيجن جاليه ارغومنت حكومه سوريا دا ما مستا عبد الله للجاليه تركيا دا كو بشتريا اوبوزيسيونيت كي ابو 10 سالن رژیم سوریه وکو رژیمک کو ام بيجن نه یاسایی دکه کو دوی بیرو خواندن اردوغان چند جرام وهاجي گوتبو ارغومنت جاليه تركيا و چاوته قبول کرن بتایبتی جاليه اوبوزيسيون سوريا و ها بالنسبة يعني بيواندين ما بين دولتان دا بروبلمين تينا چارا سركرن يعني هل ويستا دولتك يجي دولتك دن رجيم وين نشرعي دبني يعني اردوغان بري دقوت رجيم السيسي المسريجي نشرعية رجيمك بانقلاب هاتيام قبولناكن نشرعية ونا ديمقراطية وبشترا فقرية قبول كرجي وانها بيواندين تركيا بقلك رجيم دكتاتور رجي هنا ابدا عرفت ناف دولتي تي قبول كرن وقال لك جاران يعني او اوبوزيسيونين دهندر دولتان دا كوتين بشتغر كرن لا طرف كيدن دا تينا كرينو فروشتنجي يعني افي تينا چار سر كرن بس وقتي احتلالك لسر عرضها به چار سري چينا به پيواندي وگرن الا كو او احتلال بداوي وره يعني انها خاكا سوري احتلال كريج قبلي تركيا دا پیوندی سوریه به ترکیه را نجم ما في رژیم سوریه حکومت سوریه پیوندی سروشتی وگرینه مادام عردکی احتلال کری های هگر پیوندی وگرن يعني دمشق اعتراف دکه به احتلال حالك شرعي یاسایی دبنه و افجی اعتبار به وقت خیانتك يعني اجتماعی خیانتك دستوری سوریه را ندوی حسانی چاره سرد بها اون زانن دوره سیدا بره باشه ببوره ما مستاز اختار تدبرم يعني تدبيجي روسيا وان تشتان نابينه اما اگر روسيا پیشنیارا ام ببیجن کمبونک وها دکه دناوینا حکومت ترکی و سوریه دا و دمه تنابيجي كو روسيا هنا قاف رنگه بتركيا را آویت بن جبو بداوی آنینا داگیر کرنا تركيا لگور کتے گوتن جه نافچه سوریه را يعني بالنسبة لسوريا حتى انها امريكان بيجن سياستها ببورنا بالنسبة لروسيا امريكان بيجن سياستها روسيا حتى كيجان آستية جدية قالك جاران روسيا لسر بنين سياسات الدليزية يعني تشنا بيشكيشت كي وبيشنيار دكي ونت جدية د ارمان جدا
يعني او ناکوکیا و داوی ناوینا سوریا و ترکیه دا چه بو و ترکیه دخواست هیریش بکه ترکیه گلک جاران دخواست لسر و هر دو لایان جی بلیزه جبو کو فشار بده سر قصد جبو بروین رژیم وینه يعني تشتكي جديد سياسة روسيا دا تنبو روسيا جي دزانه كو اف مسألة چارەسەر نابه في آسانيه بس روسيا دخوازه تركيا بروخابونيه دخوازه تركيا دحمبيزا خدا بيله لدجي خندقه امريكي دخوازه يعني هيزن سياسي ولشگري د دبر دا تنشتا ويبن نل تنشتا ودخوازه كو حكومه سوريا جي ام بيجن كنترول خافگير نصر همين افچين سوريا داوالي بنت كم دمام كيما ما مستا عبد الله امام باريزرت المانيا مرابو سپاس بو وان اگاهيان